I sljedeća tema o kojoj mi već govorili i sada na eteru, ovo je evropska integracija. Znači, Ukrajina ide prema Briselu i Srbija ide evropskim putem. U Srbiji svoje poteškoće u ovom putu. Ukrajina isto ima ovih puno pesimista u Briselu koji gledaju na Ukrajinu. Ima neke zemlje koje bi ih željeli blokirati ovaj evropski put, a mi svejedno imamo, pregovaramo, nekako mijenjamo što traže od nas Brisel prema ovim poglavljima koje mi otvaramo. Mi smo otvorili prvo i 6. poglavlje i sada malo nam blokirali drugo i 3. To je Mađarska, ali vidjet ćemo, možda ćemo to prevazići da bi naši stručnjaki razgovarali o tome. Znamo da i Srbija otvorila puno poglavlja i nam bude interesantno kako oni imaju svoje iskustvo pregovaranja, a srpske strane može biti interesantno kako i mi imamo ove poteškoće ili gdje smo uspjeli brže proći i tako dalje. Jasno da imamo mi neku podršku zbog rata da Ukrajinu malo brže guraju u ovim procesima. I to je normalno, zbog toga već 4,5 godine ide rat i to je malo depresivno za stanovništvo. Znači, treba staviti ciljeve zbog čega to sve ide. Recimo, kad bio rat na terenima bivše Jugoslavije, nije bilo pitanje evropske integracije. Ali zamislite, Ukrajinci ubijaju zbog evropske integracije. To je velika razlika. Zašto Ukrajina ide u Evropsku uniju i zašto ide Zapadni Balkan? Nas ubije zato da mi želimo biti dio Evropske unije. Jer Evropska unija, razumije u Briselu? Razumije. Jel treba pomoći Ukrajini malo brže da ide? Da mi umiramo zbog ove ideje? Jasno. Zato neshvatljivi ove špekulacije da Ukrajinu neko gura ovo preko reda i tako dalje. Je preko reda, ali niko ne umira zbog toga da postaneš član Evropske unije. To je velika razlika. To je prvo. A druga je ova brana za spremnost Rusije krenuti dalje u Europu. Mi to na ovim leđima to držimo, ovu branu. Jasno, Zapadni Balkan malo dalje od teritorije Ruske federacije. I Ruska federacija više gleda malo sjeverne preko Baltika tamo ići na Europu. Ali svoj utjecaj ona želi tu iskoristiti i ponekad ona falsificira svoje zadatke, ne prikazuje ih realno, govori o nekoj bratskosti, da mi vas volimo, da vi naš bratski narod, to je prema Srbiji, ja govorim prije svega. A u stvari mašta Putina da tu bude rat, da Srbija inicira rat negdje tu, u ovoj regiji. To je njegova mašta. Da li je to interes srpskog naroda? Naravno da ne. Da li je to interes Srbije? A zašto bih? Ali on preko svog političkog lobija unutar zemlje ove teme gura uvijek Putin i njegove bliže. Navodno zbog nekakvog realizacije nacionalnog interesa. Navodno da neke pravednosti. Navodno da Zapad nešto hoće iskoristiti ovu regiju za sebe i iskoristiti ove ljude, a mi želimo samo dobro za ove narode i tako dalje. I tu ide, i to ide preko medija, preko propagande, a Rusija vrlo vješto radi na Zapadnom Balkanu u odnosu na propagandu. Ona tu ima svoje medije kao Sputnik, kao telekanal Rusija 24 i tako dalje. I pokušavaju da utječu na informacijsku politiku televizijskih kanala, web portala, nekakvih socijalnih mreža. To stalno radi. Tako da ruska točka gledišta tu puno prisutno, oni to guraju, financiraju.
stvaraju puno ovih organizacija proruskih na terenima ovog zapadnog Balkana, najviše tu bliže Srbiji, jasno, ali radi u Hrvatskoj, radi u Bosni i Hercegovini, prikriveno, često neotvoreno i tako dalje. Zbog toga financiranja nekakvih medija, projekata prolazi, ne možete ih primijetiti odmah. Tako u ovom smislu Zapad na terenima Zapadnog Balkana bori se sa Rusijom informacijski. I u ovom smislu i Ukrajina razumije da Moskva tjera da tu situacija pogorša, da tu tenziji budu u porastu, da tu bude neki sukob, makar verbalni, koji može, Kreml smatra da je Bože preraste u neki oružani sukob, a poslije daj Bože da pređe oružani sukob u široki rat. I tu Kreml daće za svakog ko krene ovaj rat nekako oružje, nekakvi novci, tako dalje, da bih poslije materializirao svoje ideje kao dolazi posrednik i Zapadu kaže ja imam utjecaj na ove ljude, na ove države, ajmo dogovarati kako će biti. I tu osim interesa ove zemlje koja je uvučena u rat u zapadno-balkanske zemlje, dolazi još interes ruski koje hoće materializirati ovo, on dao novcem, dao oružje tu i tako dalje, da? I u ovom smislu da to ne bude tako javno i opasno, znači neko drugi mora to parirati, je u ovom smislu. I ako Beograd gleda na politiku koju vodio, ja počeo od Josipa Broz Tita, da bude sa svima u komunikaciji i kontaktu, onda previše utjecaja Rusiji treba eliminirati. To je preopasno. Recimo, ko je najutjecajniji političar u Srbiji? Vladimir Putin. Znači, ne srpski neki političar, ne predsjednik Srbije koji ima visoki rejting, ali nije takav kakav Putin. Znači, Putin ima u Srbiji najveći rejting. To je nekakva ludost. Zašto on ima takav visok rejting? Ja sam pogledao, znači od 2000. godine na srpskoj televiziji, na svim ovim kanalima, portalima i tako dalje, vi faktički nećete imati ni jednog materijala koji kritizira Putina. Recimo. Sve dobro radi. Putin uradio to dobro, to odradio i tako dalje. Jasno, ako on sve dobro radi, znači ima pozitivan rejting. A da li on sve dobro radio, to je vrlo upitno. Pogledajte šta radi u Ukrajini. I on može tu tako napraviti. Apsolutno. Mi smo bili najbratski narod. Ali sad u jednom trenutku vi možete iz bratskog naroda preskočiti u kvalifikaciju nacista. I u ovom smislu to je opasno i za srpsku javnost, za srpske medije. I ne samo srpske. Znači, ako vi ne kritizirate Putina za njegovu agresivnu politiku, zbog toga nekako, plin, mi dobivamo jeftini plin, nešto tamo i sa naftom, mogli bi ih dobiti pogodne uslovje za naftu i tako dalje. Kako ti možeš dobiti ovu cijenu ako kritiziraš Putina? Nikako, onda ćemo ga hvaliti. I ja kažem, to je primjer u Ukrajini. To je isto jeftini plin, jeftina nafta. Ne možeš kritizirati Putina. Ukrajina. To je Ukrajina, mi smo to prolazili. A poslije u jednom trenutku dolazi situacija rascijepa društva, zemlje, hibridnog rata, sada širokog rata, koji donosi ovaj čovjek. Razumijete? On uglavnom smišlja ovo sve i oko njega društvo. Tako da treba biti vrlo pažljiv prema ovoj politici, prema ovim osobima. Nije to neki bog, apsolutno.
ja bih skazao sa znakom minus čovjek. Znakom minus to đavo, je? Za nas recimo, za vas još drugi ne, ali to je za sad. Kako dalje on planira ovi svi stvari kad bude mobilizacija i kad krene dalje, to ćemo vidjeti. Ali da vidimo, budemo razgovarati na našim materijama.